Government kurabira Ministry ey'ebyobuhingi n'oburiisa ekatandikaho enteekateeka eya Climate Smart Agriculture omu mwaka gw'2022 okwinegyeza empinga etarikushiisha ebyobuhangwa. Omuri kyegegwa batandikire kuha ebijumisa abahingi abarikwegiitira omu group eya Elite Forum for Development Association okuruga omu gomborra eya Kasure. This is the official handover. Thank you. Thank you very much. Project 10 ya Uganda Climate Transformation Project manye katandika 2022 kaneja kuba 2028 abalimi ne supporting abalimi mu value chains nyingi specifically kino tuli crop value chain company ya Lway delivering inputs za abalimi ba Elite Forum for Development Association ya Kasule. Abahingi nibagira ngu batwire nibatunga amasharura make ahabwo butakoresa ebijumisa ebi barikugira ngu nibigure sente nyingi. Kuba inosanga omuntu omwani nibuzoka kubi buli nibuzoka kyenju baitu hati itwe nka abamwe abaini bakozesa fertilizer nyuma umuntu atero fertilizer urujuma niruba rurungi muno niho kura niruturukia screen 18 baitu bokubota tayiro fertilizer usanga obuhajjo musana kiba kireria kuonka tutungira omugisa kiro kino twa benefitinga omukitongole kya Climate Smart batusagika mu byokulima batusupportinga na ebigimusa tugenda kuteka mwani niko mwani gwaitu gusobole kuba safe. Eunice Kansime omuhingisa ahabwe gomborra eya Kasure hamwe na Theopista Kahunde omuhingisa mukuru ahabwa Kyegegwa district bagambira hamigasho n'enkoresa ey'ebijumisa ebihirwa abahingi. So buli mulimi akuteka fertilizer hamwani nayongeza amasarura ge ekitito muno kwikaha 5 kilograms kwika 5 kilograms ezomeri ni manyisaki ngo omuntu role ekiti ky'omwana kurungi asalirire ayombira isiro bukuka ayongireho nekitukweta kuteka fertilizer itukira kubaragira na muno ogwo mukuru half ya tampeko over kilograms 25 buli bwokatairo mu bwire obusemerire amasarura gawe nigeyongere kitito muno umulimi nasemerera kuba at least nasarura 5 kilograms ezomeri. Hanyuma otubanteka fertilizer tukiteka direct hamuti tugiteka hamwani ogukuru ntorora kanope nambere kubanehwerayo no tukora karije abantu koranka kasanga tulimaho ntuteka mu fertilizer egyo kandi buli muntu gwa fertilizer buli muntu bomwani tubanteka grams 5 oba niyo tampekemo tugiteka mu karije akutora batulimire aheru ya kanope bomuti ogwa omwani okubokuse okuganyirwa omunteekateeka egi government neteraho omuhingi obucweka 8 aharigana nawe yeteraho obucweka 20 aharigana kandi fertilizer eyibatunga Elite Forum for Development eyatwara erimu all macronutrients na micro ni manyisaki twine ebirisa ebika bibiri mu kugamba micro na macro haro ebirise bikwendwa ekiti ky'omwani mu bwingi nikimanyisa ngo buli season ekiti ky'omwani nikikozesa ebirise bikiragiro kuba green kikamatuka kigira vegetative growth nungi. Oyihireho ebijumisa abahingi abandi nibatunga ebomba ezokufuhirra emibazi ey'ebihingwa za kahuba efuka entundubare hamwe n'ebindi bingi. Enteekateeka egi neza kwetorora district yona eya Kyegegwa. Amakuru aga gashakwa Philip Murangira ahabwa TV West.